ni intambara ikomeje guca igikuba by'umwihariko ku batuye isi. Abantu benshi bakomeje kwibaza ni hehe bizarangira gute, ese koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatsinda uru rugamba, ese abanyamerika bazava muri iki gihugu amahoro. Ni urugamba rukomeje gusa nkaho rwerekana ko isi ishobora kuba irimo ibyago bidasanzwe nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaje ko nta kindi kintu bagomba gukora uretse kuhataka Iran babinyujije ku butaka. Ni ingabo za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko Donald Trump yamaze kubarambika ku butaka, bakaba bari hafi gato cyane baza kwegera hitwa Tehran, akaba ari hafi gato y'umujyi Tehran, akaba nyine ari umujyi wa Iran. Ubwo rero abantu benshi bakavuga ati Donald Trump ibintu ari gushaka gukora bishobora kuba ari agaterera nzamba cyangwa se ari agahu kaba kagiye guhura n'umunyotsi, cyane ko amakuru ari gutambuka ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko twifashishije nk'igitangazamakuru gikomeye by'umwihariko ku isi nka CNN yatangaje ko ubuyobozi bwa Iran ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Donald Trump yavugaga yuko agiye gushyira abasirikare biwe ku butaka bakajya kurwana intambara y'amaso kuma cyangwa se mu Kinyarwanda ngo imbona nkubone. Ubuyobozi rero bwa Iran bwaratangaje buravuga ati mu gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabwira ati we are waiting for them, cyangwa se ngo turabarindiriye, bigaragaza ko nyine Iran nta bwoba ifite. Amakimbirane ari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ushobora kwibaza, ushobora kumva nyine ngo intambara amasasu araturika, ushobora kumva ngo ubwato bwari buri aho muzi bwaturikijwe bw'abanyamerika, ushobora kumva ngo drone cyangwa se indege ya aircraft ya F-35 y'abanyamerika, bivuga ko ari indege itagiraswa, ariko iyo ndege ngo yarashweho birangiye baranayibanura nyine barayihanura. Ushobora kubyumva rero bivugwa ukavuga ati si ibyo bintu ni ibiki, ubundi bimeze gute, ubundi abantu barapfa iki, baraharanira iki, intambara kugira ngo irangire bisaba iki. Uruhererekane rw'ibintu byinshi by'umwihariko mu myaka uko yagiye itambuka, ntabwo ari Trump ubizanye, ushobora kuba ari we uteruye intambara mu buryo bw'igisasu, ariko ni intambara yahereye kera no mu buryo bwa diplomasi. Abantu benshi by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko Iran ishobora kubibangamira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri ibi bikurikira tugiye kubagezaho. Njye muri kuba cyangwa muteze amatwi ni Gatete Gilbert. Amakimbirane ati yifasha ate? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zishinza igihugu cya Iran mu kubangamira inyungu ndetse no gushyiraho ingamba zo kurwanya ubuyobozi cyangwa se kurwanya igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo nyine n'ibyo twari tubivuze ko nyine no gushaka gukora ibishoboka byose bakabangamira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bagiye bavuga ko Iran yagiye igamba n'ibindi bihugu batigeze bashaka kumenshoninga, ariko bavuga ko Iran ari imwe mu gihugu gishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo zibashe gushyira hasi ubwami bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero uko imyaka yagiye isimburanywa niko bagiye bavuga ko Iran kandi ifite abayobozi b'abateroriste cyangwa se b'abanyagitugu cyangwa se niba nabita nk'abantu nyine badashobotse nyine babicanyi. Ubwo ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugenda buvuga ko nyine aba bayobozi bakunze kuyobora Iran ari abayobozi babi, ari abayobozi b'intagondwa, reka mbivuge mu ubwo buryo, cyane ko ngo bagiye babashinza ko ngo bafasha umutwe wa Hamas ndetse na Hezbollah. Bakavuga ko nyine iyi mitwe ari imwe mu mitwe yagiye yica abanyamerika benshi b'abasivile ndetse ikagaba n'ibitero bidasanzwe by'umwihariko mu ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atandukanye ari hirya no hino ku isi. Bakavuga ko kandi ngo iki gihugu cya Iran ngo cyagiye gikora ibishoboka byose kugira ngo kibashe kuba cyamanura idolari by'abanyamerika, ahubwo bakoreshe yuan babinyujije mu muhora wa Strait of Hormuz cyangwa se mu muhora wa Hormuz ukunze kunyurwaho ibizwi cyangwa se ibikorwa muri peteroli. Akaba ari uyu muyoboro unyurwaho byibuze 20% ya peteroli cyangwa se y'amavuta atunganywa yose ku isi, ni 20%. Byumvikana ko n'umwe mu muhoro ukomeye cyane. Abanyamerika rero bakomeje kugenda bavuga ko by'umwihariko kuba Iran ishobora kubangamira muri ubwo buryo ikabifasha nyine imitwe y'iterabwoba kandi irwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi bakaba babangamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyungu zabo, nyamara ibyo bintu bikaba atari ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwihanganira. Ubuyobozi butandukanye yaba duhereye kuri Barack Obama Hussein yigeze kugira icyo abivugaho, yagiye atangaza yuko nawe nyine Iran ntabwo ishobotse. Uwitwa Joseph Biden nawe akaba ari uwo
Donald Trump yasimbuye nawe yigeze gutangaza avuga yuko igihugu cya Iran gishobora kuba kibangamira umutekano ndetse n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibintu nyine uko iminsi yagendaga itambuka niko ibintu bisa nkaho byagendaga bihinduka. Perezida Donald Trump nyuma yo gufata ubuyobozi yavuze ko agomba gukora igishoboka cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika akayisiga iri ahantu heza, akayisiga hari ikintu kinini yahinduye, cyane ko yagiye anenga abandi bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyobora nabi. Abandi bakavuga ati ahubwo ubu yaba ari downfall cyangwa se ariko gusubira inyuma ku bwami bw'abanyamerika, kubera ko Iran iri kubakubita hababaza cyane rwose. Ibintu muri kwigira muzahava musebye. Perezida Donald Trump iminsi itambutse yamaze gutanga amasaha agera kuri 72 ahaburira ubuyobozi bwa Iran ababwira ko niba badafungura umuyoboro wa Hormuz cyangwa se Strait ya Hormuz bashobora kwisanga ahantu hadasanzwe. Ubwo yababwiraga babwira ko umunsi ni amasaha 72 aramutse ashize batarayafungura, ikintu bari bukore baraza gukora igishoboka cyose aho hibikwa intwaro za nuclear cyangwa se nuclear weapons baje kuba bazisenya bazikureho mu buryo bushoboka bwose, ngo baraza gukoresha imbaraga zishoboka zose, ariko ibi bintu babashe kuba bashyira Iran mu kaga. Iran ntabwo yigeze na iceceka nyuma yo kumva ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje yuko nibataramutse bakoze ibyo yababwiye gukora icyo bita open Strait ya Hormuz cyangwa se gufungura Strait ya Hormuz, baza kubakorera nyine ibyo ngibyo bakasenya ama infrastructure yabo yose, by'umwihariko babasha kubona uko bakora izo nuclear weapons zabo. Ubwo Iran cyangwa se ubuyobozi bwa Iran bwese busubiza nyuma yaho nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuze ko zigomba gukora igishoboka cyose, ariko bagasenya buri kimwe cyose Iran ishobora gukuraho ubushobozi bwo gukorera izo nuclear weapon. Abanya-Iran cyangwa se ubuyobozi bwa Iran bwese buvuga ngo nimba ari uko bimeze, natwe turaza gushaka amabezi yose guhera muri za Kuwait, kujya muri za Bahrain, kujya Qatar, Saudi Arabia ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Turaza gukora igishoboka cyose aha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikura urugomero rw'amazi, tubisenye amazi yose yerekezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose, namwe muraza kuza kuyahomba. Ni amasaha 72 dutegereje tumenye ngo ese iyi ntambara dutegereje kumenya ngo ninde uri buze kuza kwata kundi, ninde uri buze gutsinda intambara. Stay tuned, turaza kutugezaho amakuru.